Devi fall to Jegusi in Jizum. Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumit Jesangata Stramata Tunso Dev and Devi fall to Jegusi in Jizum. Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumit Jesangata Stramata Tunso Dev and Devi fall to Jegusi in Jizum. Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Tisrovulo Anvaranda Chana Van Fortatum. Sant Antoni Patka Kateram Kampavozella Sir Anvarantle Amkanivar. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Sotovulo Dem Sarta Chana Van Fortam. Sant Antoni Dem Sarto Kakam Tat Tajaseru Pasantle Amkanivar. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Maima Bapa Kaniputa Kanipavitratmiam Shadi Tashatan Suda Survat Pansovulo Kode Boresatat Santantoni Atmiachani Kudi Chepidentliam Kanivarn Kudi Atmiachi Balaiki Zondi Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Maima Bapa Kaniputa Kanipavitatmiam Shadi Tashatan Suda Survat Sovulo Pidist Boresatat Santantoni Pidist Tamborenker and Atmiathing Vakudi Thinkasta the Lansau Kasaidi Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Satvovulo Dharyank to Farmaita Santantoni Atampina Rasiliang and a Pelgavanda Siliang Rak and Amcha Vodnacha Sambalantliam Kanivar Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Naman Briekur Pen Balile Sumitu J Sangata Stramata Tunsodev and Sadevi fall to Jegusi changes of Begenti Maria Dutch me Amapia Katit Metka Tanem Chamana Chuleram. Maima Bapa Kaniputa Kanipavitatmiam Shadi Tashatan Suda Survat Atvovulo Sanklink to Farmaita Sant Antoni Bandina Silanga Tirmag
आणि पातकाच्या बंदपासूनतले आमकां सोडय. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम. Shadi tashatan sudasrat am. Novo bulo andlyank beryank pauta. Santantoni kudiyatmyan आणि सुखीयत्म्यान आणि कुडीन आम्ही देवाची साखरी करचे खातीर सर जखम आमचे वयले निवार. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम. Shadi tashatan sudasrat amen. दवलो कितें सनल्या दाखोवन दिता. सांतांतोनी भायर पडल्यो वस्तू दाखोवन दिताय. आमी सांडिल्ल्यो आत्म्याच्यो निकुडीच्यो वस्तू आमकां मेळा शोकर. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम. Shadi tashatan sudasrat amen. इकरावलो आपाय पयस करता. सांतांतोनी कुडी आत्म्याच्या सर्व मसान तूं आमकां राख. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम. Shadi tashatan sudasrat amen. बारावलो दुखोळ तत्वा निवान वर्ता. सांतांतोनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांतो पाव. दिसपडतें खाम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोन दी. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम. Shadi tashatan sudasrat amen. तेरावलो कोणाक पावला ते सांगून दीत. सांतांतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्कां दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana chalaram. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. Bagaimana mereka amapapya katirmat atanam chamana. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता आश्रयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो.
Jesus. Sfântii Marie, deci mai am apropia caternet că atanam cea mânăciulă. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्रात्म्या. Jashadi peshadan sida surat. Amen. नमरणी काकुदचे माई नमन आमच्या जीवा अमृता भरोशा तुका मेलो मरताव आम्ही परदेची एवेची बाळका या दुखाच्या कोणात असता आस्का रुस्का सुन आम्ही तुदान करताव तर तुमचे के ए तुझे काकुज दोळे आमचेवर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे देवी फॉल जेजुकाम कांदकै ये दयाळी ये मोकाळी दुलोबी अंकवारी मरी भगवंती देवाचे माई आम्हा बसोत विनंती कर Cristița băsăna mi fozon cekati. सुमिया काकोत आमची कर क्रिस्ता काकोत आमची कर सुमिया काकोत आमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रात्म्या संदेकास्तेवा भगवंती मरियम तुम्ही समेस्त संतानो आणि भक्तानो Sant Antoni Sampraskaच्या खऱ्या पुताम Sant Antoni देवजनवयाच्या मंदिराम Sant Antoni कलतेपणाच्या आरश्याम Sant Antoni प्राजिताचे देखीम Sant Antoni संपूर्णचे देखीम Sant Antoni तुझ्या वर्दीच्या अलंकाराम Sant Antoni निराप्रतींचे बाचावे Sant Antoni दुखिस्तांचे बुजवणे Sant Antoni देवसराग वडबियाच्या कारानाम Sant Antoni पिडेस्तांच्या वैजाम Sant Antoni निष्कळपणाच्या फुलाम Sant Antoni दुर्बळकायक लब्धल्याम Sant Antoni लेंतुवेच्या आणि सोसनिकेचे देखीम Sant Antoni सुवार्ता प्रगट करतेल्या Sant Antoni कुरड्यांच्या उजवाडाम Sant Antoni भाग्यवंतपणाच्या परसळीक नेकेत्राम Sant Antoni मितीचे देखीम Sant Antoni बंदिवानाचे बचावे Sant Antoni अचापणे नसरे न वडल्याम Sant Antoni तुका उलो मारल्यांग पावतेल्याम तुमची जबाब काकोत आमची करम जेजू ख्रिस्ताम Sant Antoniच्या पुण्यावरवी ताच्या ससनिख्याने कलतेपणावरवी ताच्या दुर्बळ खयाने गरीबपणावरवी ताच्या जिंजवाराने चिरकायेवरवी ताच्या कष्ट आणि दंडोनेवरवी ताच्या शर्माव आणि शिकवणेवरवी ताच्या मोग आणि भक्तीपणावरवी ताच्या बिरमोतेने काकुतीवरवी ताच्या आनंदभरीत मरणावरवी आमची जबाब परतून मागताव ऐकम काम परतून मागताव ऐकम आम्ही पातकी परतून आमकां बोगोस म्हणून परतून मागताव Sant Antoniच्या मागण्यावरवी सर वाईटांतले आमकां निवार म्हणून परतून मागताव आमच्या कष्टां सोसणीकाय आमकां दी म्हणून परतून मागताव दया दवरन खरें भक्तीपण आमकां दी म्हणून परतून मागताव दया दवरन आमच्या गरजांक पाव म्हणून परतून मागताव दया दवर मरणाचे घडये आमकां राख म्हणून परतून मागताव ऐकम का देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बगुसम काय सुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नैन ऐकम काय देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले ककुतम चिकर मागणे भोव काकुळदार जेसू तुझ्या भगवन धर्मविराक Sant Antoni कळणातल्या असर्याने विचित्र तरान तुवें नांव वाडलाय पाथयेनेन आमी मागताव तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हूण तिर बरवशन रावोंक आमकां कृपा दी जो जी येताय आनी रास करताय देव बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता ससनाच्या ससनाक आमेन. एक आमच्या बापा ती नमान बरे आज Sant Antoniच्या पांयांतळा येवच्या सर्व भक्तिकांच्या इराद्या बसून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रासम खायो सर्गदता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आजम कधी आनी आमचे सुकलेल्या आंबुशिताव तशी आमची पदका भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान बरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमथ तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे गुसीचे जेजो भगवंती मरे देश में अम पपिया खातीर नेतक आतानमच्या नमान बरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमथ तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे गुसीचे जेजो भगवंती मरे देश में अम पपिया खातीर नेतक आतानमच्या नमान बरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमथ तू सदैव
आणि सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Ginti Maria Dechme, Amapapia Katin Mitka, Atanam Cham, महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम Shadi Tashatan Sada, एकम च बापाती नमन मरे माँ की आमी यास्त्रच्या सर्व निवास्यांपासून सर्व आंबरे बलायकी मध समाधान जी को राष्ट्रपती नसतात तांका बेगीनच पिडा गुण जाऊन सकत मिळवून दिमना माँ किया आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाम पवित्र जाव तुझे रासम करता तशी संसारान जाव Sadis Patogras Azam Kadi, Anamam Cheskelam Bushita, Tishamchi Patkam Bugos, Anamka Talam Pudundinaka, Pumetan. नमान मरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमत तुम सुदे आणि सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Maria Dechme, Amapapia Katin Mitka, Atanam Cham, नमान मरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमत तुम सुदे आणि सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Ginti Maria Dechme, Amapapia Katin Mitka, Atanam Cham, नमान मरे कृपेन बोलेले सम तुझे संगता आश्रमत तुम सुदे आणि सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Ginti Maria Dechme, Amapapia Katin Mitka, Atanam Cham, महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम Shadi Tashatan Sadasrat, Amen. एकम च बापाथी नमान बरे माखी आम्ही आश्रयाक दान देऊनच्या सर्व बऱ्या मनाच्या दाने बसवतो तनसो त्याग सक्रिय विसामरे फाजाईत्यांक हांगासर आश्रयांत बऱ्या तरांची येवन फावो जाला आसता हे आमच्या सर दानेक देव 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन दी म्हूण मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रासम करता तशी संसारान जावं Amso disportogras azam kandi, anyam yam chi siklela muchita, tasham chi patkambugos, anyam ka dhanen pado divnaka, unwaitan yam नमान मरिये कृपेन बोलेले सम तुझे संगत आश्रमत तुम सुदैव वन सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Ginti Maria chamai amavopyanga divinadike, atanyam chama chakaliya नमान मरिये कृपेन बोलेले सम तुझे संगत आश्रमत तुम सुदैव वन सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Bagian merida chamai amavopyanga divinadike, atanyam chama chakaliya नमान मरिये कृपेन बोलेले सम तुझे संगत आश्रमत तुम सुदैव वन सदैव फॉल तुझे कुसी चेंजेस Bagian di merida chamai amavopyanga divinadike, atanyam chama chakaliya महिमा बापा कने पुता कने पवित्रत्म्याम Shadi tashatani sadan sodame. आता आम्ही एवकर्स आराधनाक आयती जाऊया गाऊया आम्ही गीत आराधनाचे 522 पेज नंबर 22 दैवी गीतांबुकांत So asro tomo sora konda tomo somogar ish tomo sothe tomo so asro Tomo sora konda Tomo sobo wari Tomo sote सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा
सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा Sogoli Tomo sobo swonna Tomo chikubisua Tomo sobe Tomo sogoli Tomo swonna Tomo chikubisua Tomo sobi Tomo sobi सगळ्या कळसांना तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूपोळे सांगता सगळ्या संदेन तुझी सेवा करता आवासा आवासा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा सौम्या अंगावसा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Stuti Jesu. Aradhan Jesu. Hallelujah. 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 मुघाळ भावानो बहिणीनो जिवंत जेसू मुझे आणि तुझे समखर आज करोस हजर आसा त्या जिवंत जेसू सांगता हो वेळ करसूंक हांवानी तूं हांगासर ह्या वेदी भोंवतणी जमल्या प्रत्येक तरान ह्या आमच्या जिवितांत आमच्या सुमयाक एक जागो आमी दवरया ताच्या सांगता सदांच आसच्याक ताच्या मोगांत रावच्याक प्रत्येक तरान ताका खरे साक्षी आमी जावच्याक सुमयाचो आधार आमकां दी म्हणून आमी मागया आमचो सुमी आमचे खातीर कश्टालो आमचे खातीर ताणें रगत वरयलें आमचे खातीर 3 खिळ्यांचेर तो उमखळ्ळो आमचे खातीर तो मेलो आनी आमी बाचाव जावचे खातीर परत 3 दिसांनी तो जिवंत उठला. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आम्ही जिवंत ख्रिस्ताची परजा जाऊन असाव. जिवंत जेजू आमच्या संगत असा. जिवंत ख्रिस्ताची साक्षी आम्ही जाऊंक जाय. प्रत्येक तरानं हे एक घंटो सुम्या सांगता सुम्याचो अनुभव घेवन आम्ही जियेत असताना आम्ही अनुभव करूंक हांगासर आयल्या आसा. प्रत्येक तरान सुम्याची कृपा आम्ही मागया. जेजूक भेटले कोणी निराश जायनासतना गेल्ली नात, सगळ्यांक संतोषान गेल्ली. जिवंत जेजूक भेटलेली मागदलाची मोरी संतोषान वचोन शिसांक साक्ष दिता. जिवंत क्रिस्ताक भेटलेले शिस सकट लोकांक क्रिस्ताची वळख दितात. आज तोच जेजू तोच क्रिस्त म्हज्या आनी तुझे समकार आसा. वसा सगळ्या परजांक शिस करा, साक्षी जया म्हणून आपोवन तो दिता. आज त्या सोम्या मुखार हांव आनी तूं आसाव. मुगळा सोम्या ह्या उंड्या रुपी खरोच तूं हजार आसाय म्हणून हांव धड पात येता. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार. म्हजे खातीर नाले जायचो खुरीस तुवें व्होवयलोय. त्या खुर्साचेर तुझें बलिदान तुवें भेटयलें आनी आज तूं खरोच जिवन जालाय म्हूण हांव धड पात येता. धड बरवसता. सोम्या तुका खरो साक्षी हांवें जावंक, तुका हांवें सगळ्या संवसाराक प्रगट करूंक. सोम्या म्हाका तुजो आधार लाभय. म्हाका तुजी कृपा दी. म्हजे सांगता सदांच जावंक पुरो म्हज्या कामाच्या तळार जावंक पुरो हांव खंय आसा थंयच जर तुका हांवें प्रगट करूंक सोम्या तुजो आधार म्हाका लाभय. आमेन. आमी बसया. मोगाळ भावानो भयणीनो, आमच्या सोम्या मुखार, आमच्या सोडवणदारा जिवंत जेजू मुखार आमी आसाव. 40 दीस ख्रिस्माचे प्राजीत काळाचे जायत्यो संगती आमी चिंतुल्ल्यो, जायते बरेपण आमी केलां आशेत. आनी आतां जेजूक हांवें आनी तुवें साक्षी जावंक जाय. जेजू खरच जिवन जाला म्हणून जेजूनच दाखोवन दिलें. आनी आज तोच जेजू म्हाका साक्ष जावंक, ताका आमी साक्ष जावंक, हांवें तुवें ताका साक्ष जावंक आपोवणें दिता. पवित्र पुस्तकांत पळया, क्रिस्तवांचो विरोधी जावन आसलो साऊल सुरविल्ल्या क्रिस्तवांक इतलें धग दितलो, इतलें ताणें खस दिलें, पूण केदाळांत जेजू ताका मेळटा. जिवंत जेजूक तो भेटता. थंयसर संपूर्ण बदलावन जाता. संपूर्ण रितीन तो बदलता आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाता. जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करता सगळ्या मनशा कुळाक. जायतीं दृश्टांत आमी पळोवं येता. पवित्र सभेच्या चरित्रेंत जायतीं दृश्टांत आसात. पवित्र सभेक क्रिस्ताक विरोध केल्ले व्यक्ती केदाळ क्रिस्ताक भेटतात, तांचे थंय परिवर्तन जाता, तांचे थंय बदलावन जाता, तांचे थंय नवो स्पिरीट थंयसर येता.
आज त्या जेजू हांवें कितले बोवटी आयकलां, त्या जेजू कितले बोवटी हांवें म्हज्या जिबेर सेवला. न्ही जावन आमी भागी. आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां जायते उपकार केल्यात, जायत्या संगतींनी आमकां बरेपण केलां. एक घडी भर आमच्या मोतीक आमी हाडया. सोम्यान केले उपकार, सोम्यान केलें बरेपण आमी उगडासाक हाडया. आमची जबाब सोंदी अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ह्या उंड्या रुपीन तू खरोच हजारा साय देखून. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आम्हा पापयां खातीर कुर्सार तू मेलोय देखून. अर्घां तुका सोम्या जेजू. 3 दिसांनी परत उठोन तू जिवंत जावन आमकां तुझे जिविताचें रूप तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. हर एका येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमच्या काळजांत तू आयिल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमकां एक बरें वातावरण तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ह्या वेळार काळजांत जावन जेजूक आमी अर्घां दिवया. जिवंत जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमकां बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. फाटल्या प्राचीन काळार बरें निश्चय करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. जिवंतपणाचो हो काल तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. विशेषतः पोंडा घाल्ले पारे उतरून ह्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून तुज्या जिवंतपणान आमकां समेस्तांक तुवें दाखयल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ते मावसाच्या शिसांक आपणाची वळख दाखोवन त्या मनोभावान जियेंतल्यांक एक उसवाडाचे किर्ण जाल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. अतकी तरी मगदलेच्या मोरयेक दिश्टीक पडोवन ह्या संवसाराचो सोडवणदार तूं आम्हा समेस्त सांगता काळजांत आसाय म्हूण आमकां समेस्तांक पासरलेल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुज्या जिवंतपणाच्या उपरांत शांती समाधान सर्वांक तुवें दिलां देखून. अर्घां तुका सोम्या जेजू. ऑक्सिजनाचें स्पिरीट तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. पवित्र आत्म्याक तुवें पाठयलेल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. 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 हर एक दीस हर एक घडी तुवें सांबाळून ओटल्या खातीर. अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू.
Erganduka Samia Jesu. 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 आमचे सर्वर गावले ह्या वेळार सुमयेच्या पांयां धडी एका गिता मुखांतर आमी दवरया सर्व आमी उबे रावया ದೈವಿ ಗೀತಾ ಮುಖಾಂತರ ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ತಲೆಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ಪನನೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 38. Alleluia, Alleluia, Somya Kami Erga Divya, Alleluia, 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 Somya Kami Erga Divya, Alleluia, 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 Somya Kami Erga Divya, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Somya Kami Erga Divya, Alleluia. Somi kitlo bolo, kalto anim bolo, somi kitlo bolo, kalto anim bolo, tachana vagavya ami alleluia, tachana vagavya ami alleluia, 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 Somya Kami Erga Divya, alleluia. Alleluia, Alleluia, Somya Kami Erga Divya, Alleluia. Somikito swading, atibo molading, somikito swading, atibo molading, Erga Divya taka ami sada sarvada,
अर्गां दिव्यांचा आम्ही सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया अर्गां दिव्या हालेलुया 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 सौम्यागामी अर्गां दिव्या हालेलुया सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो भुजवंदार सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो भुजवंदार राता आमकां हर एक दिसा दिवसाचो आधार राता आमकां हर एक दिसा दिवसाचो आधार हालेलुया हालेलुया मी अर्गां दिव्या हालेलुया 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 सौम्यागामी अर्गां दिव्या हालेलुया अर्गां दिव्या हालेलुया गामी अर्गां दिव्या हालेलुया 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 वडल्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Rekanchisu. Oglap Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Papa Francis and Sanchebari. आम्ही हर एक लेन जिवंत ख्रिस्ताची परसा जिवंतपणाची परसा. We are children of resurrected Christ. And hallelujah should be him. Hallelujah जायचे आमचे गायन. आणि प्रत्येक तरानं सोम्याची स्तुती हांव केदाळा म्हज्या वंडार हांव गायता. केदाळा हांव सोम्याक अर्गां दिता. थवळ म्हाकाच हांव खाली करता. म्हणजे अर्गां फाटोवनशी म्हणजे म्हाकाच हांवें ल्हान करचें आनी सोम्याक सोम्याची स्तुती हांवें करचें. आनी असल्या संदर्भार ह्या वेळार सोम्याक हांव आनी तूं केदाळा आमच्या उतरा वरवीं ताची स्तुती आमी गायता. थोड खंडीत सोमी आमकां आयकता. सोमी आमकां पळयता. सोमी आमकां आपडटा. आमच्या जिविताद्वारेच आमी एक साक्ष जावंक जाय सोम्याक. आमचें जिवितच एक साक्ष जावंक जाय. केवळ उतरांनी आम्ही सोम्याची स्तुती केल्यार पावना. बगार आमच्या जिविताद्वारे आमच्या जिणये सालीद्वारे सोम्याक हांवें साक्ष जाय. मोगाळ भावानो भयणीनो, देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता, घटाय दिता. देवाचें उतर आमकां एक जिणये वाट आमकां दाखयता. हे देवाचें उतर आतां आमी आयकोंक वता आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय प्रत्येक तरान आमी मागया. तस पवित्र आत्मो आमकां हें देवाचें उतर आयकोंक, तें आयकल्लें उतर म्हज्या जिवितांत जियोंक आनी सोम्याक खरेपणी साक्षी जावंक आदार दिवन दी. प्रत्येक तरान म्हज्या जिविताद्वारे हांवें साक्ष दिवंक, देवाच्या उतरा प्रकार हांवें चलोवंक. सोम्या तुजो आदार म्हाका दी.
म्हणून ह्या वेळार आमी मागया पवित्र आत्म्याची विशेष ससाय ह्या वेळार आमी मागया. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या कृपेन भरून दी. ताचें उतर आयकोंक, देवाचें उतर आमी आयकोंक, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्या हे म्हजेर. म्हणून ह्या वेळार मौनपणे पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. जुआंचो वांजेल अध्याय 20 वाक्य 11 जावन 18 पर्यंत. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसू मिया. हेने मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवे नेसले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर. एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी खाड व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव न्हेना. इतल्या म्हणून ती फाटीं गुंतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका खाड व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी. सुदैवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मोरयेन वचून आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त सदैव मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी संतोषाच्या काळार आसा. पास्कांचो काळ संतोषाचो काळ आनी प्रत्येक दरान तो संतोष आमचे सगळीं दवरूंक न्हय, पगार सगळ्यांक सांगता वांटून घेवंक आमकां हो काळ जावन आसा. जर एक कुटुंबांत कितें म्हणी विशेष आसा तर तें आमचे सगळीं आमी दवरिना. जावंक बरो एक भुरगें जल्मालां घरांत, तें गूट भितरच आमी दवरता ओंगी ना, सगळ्यांक सांगता. संतोश जाता आमकां. आनी एक नवें भुरगें आयलां म्हणून संतोष आमी सगळ्यांनी वांटून घेता. तुमच्या कुटुंबांनी बरी फालीं जाता आसतना केवल गुटान आमी करना, बगार सगळ्यांक आपोवणें दिता, सगळ्यांक वचून सांगता अशें अशें कार्य आसा म्हणून सांगता. आनी थंयसर आमकां तो संतोष आमचे सगळीं दवरूंक नाका, बगर सगळ्यांक सांगता तो संतोष वांटून घेवंक जाय. एक फावटी एका याजकान ताच्या जिवितांत एक मलगडो याजक तो कॅरिझमॅटीक मुवमेंट असो तो इन्चार्ज जावन आसलो 12 वर्सां पयलें.
ताणें म्हाका थोड्या वर्सां आदीं सांगली गजाल. तो कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत आसता आसतना थंयसर त्या मागण्याक एकलो अक्रिस्तांव तरणाटो येतालो काय. सदांय येतालो, मागण्याक येतालो, सगळ्यां सांगता मागण्याक बसतलो. आनी थंयसर तांणी स्तुती करता आसतना, तांणी थंयसर गायन करता आसतना ताका सुरवेर तितलें कांय समजनातलें तरी, पूण तो आचरण करतलो. पूण तितलें मात न्हय, तो मेळिल्लो संतोश कितें ताका दीस वेता वेता आसतना सोम्याची वळख ताका जावंक सुरू जाली. आनी उपरांत ताच्या सांगात्यांक हेरांक तो आपोवन हाडून येतालो गे. आनी थोडे दीस गेल्या उपरांत तो एका कठीण पिडेंत, तो व्यक्ती कठीण पिडेंत पडलो. आनी हो याजक ताका आस्पत्रेंत भेटोवंक म्हणून गेल्लो. आनी तो वळ त्या याजकान पळयलें, ताच्या हातांत एक बायबल आनी एक कोंत आसलें गे. आनी ह्या याजकाक तो व्यक्ती म्हणलो काय, फादर म्हाका कळीत ना हांव कित्या खातीर म्हाका देवान हे कश्ट दिल्यात, कित्या खातीर म्हाका हे समस्या दिल्यात, कित्या खातीर ही पिडा दिल्या म्हाका कळीत ना. पूण हांव खरेंच सत म्हणटा, म्हज्या ह्या पिडे वरवीं, म्हज्या ह्या कश्टा वरवीं देवाक महिमा दिवंक साध्य म्हणून सांगलें गे ताणें. आनी तो याजक म्हजे लागीं म्हणटालो, हांवें जायत्या जाणांक पळयलां, पूण एका अक्रिस्तांवान ती उतरां सांगल्या उपरांत म्हजो भावार्थ आनीक सोडलो म्हणालो तो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत तडेभोवटी निराशपण येता, आमच्या जिवितांत तडेभोवटी कश्ट येतात, बेजारा जाता, पूण आमकां कळीत ना कित्या खातीर ते कश्ट, कित्या खातीर ते समस्या, कित्या खातीर ती पिडा शिडा, हें आमकां कळीत ना. बेजारांत आमी आसता, आमी सोलवणेंत आमी आसता, पूण ताच्या उपरांत खंडीत जावन सूख, खंडीत जावन संतोश खंडीत मेळटलो. आनी हाका साक्ष जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमचे खातीर कांयच फाताक करिनासतना, कांयच सूख करिनासतना आमचे खातीर ताणें अकमानाचो कुरीस म्हणून वालायलेलो कुरीस ताणें घेतलो. ताणें तो खाण गेलो केवळ आमच्या बाचावे खातीर. आनी त्या 3 केळ्यांचेर जरबान ताका मारलें, थिंपी ताका उडयली, सगळें ताणें सोंसून व्हेलें आमचे खातीर. आनी त्या 3 केळ्यांचेर तो मरण पावता. आनी थंयच संपयना. ह्या संवसारांत आमी पळोवचें जाल्यार कितलेशे व्यक्ती आयल्यात गेल्यात, पूण स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र जिवन जाला आनी केदींच मोराचो ना. आमी त्या खंतरांत हालेलुया हालेलुया, क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला आनी केदींच मोराचो ना म्हणटा हांव. वापुरबायचें गीत तें. आनी थंयसर सोमी केदींच मोराचो ना म्हणजे सांगणी थंयसर आसा. आनी तो जिवंत क्रिस्त आमकां बचाव करचे खातीर, आमकां ताच्या सांगता ताच्या वेंगेंत घेवचे खातीर जिवन जाला. मोगाळ भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार जायत्यो संगती आमी आयकल्यात, जायत्यो संगती आमच्या कानांनी पडल्यात, पूण कितली जानवाय, कितल्यो संगती, कितले पवित्र पुस्तक हांव म्हज्या भाव भयणी कडेन वांटून घेतां. आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें
थंयसर मगदलाच्या मोरी एक निराशपणांत आसली ती बेजारायंत आसली आनी तिका थंयसर एक बरोवशाचें किर्ण जावन कोण भेटता तिका जेजू भेटता आनी थंयसर एक नवो बरोवसो तिका मेळटा ती वगेच रावली गी ती मगदलाची मोरी कालें करता वेता थंयसर जेजूच्या शिसांक ती बरी खबर परगट करता वगेच रावना मेळिल्ली बरी खबर परगट करता आज हांव आनी तूं मोगाळ भावानो भयणीनो म्हज्या जिवितांत ही बरी खबर मेळटा आसतना हांव वगेच मौन आसांगी वा खरेपणी ती परगट करता खरेपणी सगळ्या संवसाराक हांवें सोम्याक परगट केला म्हज्या जिविता द्वारे हांवें परगट केला गी म्हणलें सवाल आज आमकां आमी विचारूंक जाय तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र थंयसर अशें म्हणटा पूण तूं तुका शिकयल्लें आनी तुमचे दृढपणी सतमनल्या संगतींनी विश्वासी राव कोणा जावन हें शिकयलां तें तूं जनाय कोणा जावन शिकयलां तें तूं जनाय आनी तें तूं परगट कर धर्मदूताची कृत्यां पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 8 पोंदांत पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्षी जातल्यात तशेंच इजायाचें पुस्तक अध्याय 40 आनी 3 अशें म्हणटा तुमीच म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर हांवें विंचून काडलो सेवाकी म्हजो साक्षी आज सोम्याक आमी साक्षी जावंक जाय आमच्या हातांत सोम्यान तें मिसांव दिलां पवित्र स्नाना मारिफात आमचे कडेन तें मिसांव आसा जिवंत क्रिस्ताचे साक्षी हांवें आनी तुवें जावंक जाय केवल ह्या 4 वण्टी भितर मात्र साक्षी जावचें न्हय बागर हांगा तावन आमी भायर वेता हांगा तावन आमच्या कुटुंबाक वेता आमच्या घरांनी वेता आमच्या कामाक आमी वेतले हांव थंयसर जेजूक म्हज्या जिविता द्वारे हांवें साक्षी जावंक जाय म्हज्या भावार्थान हांवें साक्षी जावंक जाय म्हजें नडतें म्हजें जें कितें हांव काम करतां थंयसर जर म्हजे सांगात जायत्या क्रिस्तांव आसात जावंक बरो पूण जर हांव सोम्याक खरो साक्षी जाता थंयसर खरें क्रिस्तांवपण आसा आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत जेजून ताच्या जिणयेंत आनी मरणांत आमी पळयता बापाक साक्ष दिली बापाचो परमीत मोग कितें म्हणलें देवाचो मोग कितें म्हणलें आमकां ताणें दाखोवन दिलें आनी ताच्या जेजूची सगळी जिणी पळया ताची उतरां ताच्यो करण्यो देवाक साक्ष दितली जावन आसलीं देखून जेजूक बसायल्लो सोडवणदार म्हणून मानून घेतलो आमी पळयता जेजूचे मिसांव मुंदरूंक ताणें 12 शिसांक विंचले 12 जाणां शिसांक विंचल्या उपरांत तांकां सांगिल्लें जेजून संवसाराच्या पोंदान पोंद वचोन सगळ्या संवसाराक वचा शुभ वार्ता परगट करा ओगेच रावनाकात पगार सुवार्ता परगट करा म्हणून सांगिल्लें प्रधान सेवकांनी भावार्थ्याच्या जोम्यान जेजूक साक्ष दिल्ली हे धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी सुरविल्ली अध्याय आमी पळोवचें जाल्यार
क्रिस्तांव जिवीत कशें आसले म्हणून सांगतात. ते एकामेकाक सांगता येताले आनी उंडो मडच्यान एकामेका वांटून घेवच्यान सांगता येताले. सुरविल्ली पवित्र सभा कितें म्हणलें आमकां धर्मध्वजाचें कृत्य पुस्तक आमकां सांगता. कशें सोम्याक ते साक्षी जाले. ते ओगेच बसोंक नान. जायते कश्ट आसले, ओगेच बसोंक नान. आतांच्या काळार पळया, जर न्याय नीत आमी पळयता पाळता तर आमकां सुखदायक जिवीत आसा म्हणून आमी चिंतचे नाका. जर नितीन हांव चलता, सतान हांव जियेता, जर हांव क्रिस्ताच्या मेटांनी हांव चलता, म्हाका थंयसर संपूर्ण रितीचें सूख मेळा जाय म्हणून ना. कश्ट खंडीत आसात. कश्ट एक वांटो जावनूच आसता. पूण ताचे मुखांतरी हांव जर क्रिस्ताक साक्ष दिता, खरो क्रिस्तांव, क्रिस्ताचो पाटलावदारी हांव जाता. बाप स्टॅन स्वामी विशयान आयकलां तुमी. फाटल्या वर्सांनी जायते संगती ताच्या विशयान आमी आयकल्ल्यो. आनी जर त्या लोकांच्या हक्कां खातीर तो झुजलो, ताका कितें बिल्लो मेळ्ळो. सता खातीर निती खातीर तो झुजलो, ताका कितें म्हणून वलायलें. हाकांतवादी पूण ताणें निमाणे घडये पर्यंत त्या जैलांक सयत एक पियोंक स्ट्रॉ विचारल्यार ताका मेळोंक ना. हात खांपताले ताचे. कितले कश्ट आसल्यार हे काही दुसऱ्या भायल्या गांवांत जाल्ले न्हय, आमच्याच भारतांत जाल्ले घडीत. मुखार भावांनो भयणीनो, आयच्या परिस्थितींत ह्या 2020 वर्सां उपरांत जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत आमी हांगासर आसतना आमी म्हज्या परिस्थितीन हांवें कशें साक्षी जावचें, हांवें कशें क्रिस्ताक साक्ष जावचें. म्हज्या उतरांनी करण्यांनी क्रिस्ताक हांवें प्रकट करूंक जाय. क्रिस्ताची वळख म्हज्या नडत्यांत हांवें दिवंक जाय. जेजूक हांव सेवतां. जेजूचें देवाचें उतर हांव हर एका मिसाच्या बलिदानांत आयकतां. म्हज्या दिसपडत्या जिवितांत हांव पाळटां, वाचतां. आनी उपरांत ते जिवितांत हांव प्रगट करतां. ते जिवितांत हें देवाचें उतर हांव पाळटां. केवल म्हजे सक्ती हांव दवरतां. बरी खबर म्हजे सक्ती दवरूंक आसची न्हय, बरी खबर ती प्रगट करूंक आसची. जर जेजून सुरू केल्लें मीस हांव 12 जाणांच्या हातींत जेजून दिलें आनी उपरांत त्या 12 जाणांनी सगळ्या संवसारार जेजूची सुवार्ता ही बरी खबर प्रगट केली. आज जर आमी हांगासर जेजूचे पाटलावदारी जावन आसांव, जेजून प्रारंभ केल्लें केवल 12 जाणांक घेवन आज सगळ्या संवसारार विस्तारल्या पवित्र सभा. सगळ्या संवसारार क्रिस्ताचे पाटलावदारी आसात. सगळ्या संवसारात अति श्रेष्ठ विकून वेसो बूक जावन आसा पवित्र पुस्तक. हाच्या सगळ्या मारिफात आमी पळोवचें जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव न्हू कितल्या मापान क्रिस्ताक हांवें प्रगट केला. मोगाळ भावांनो भयणीनो,
आज आमकां समी पानसवाला विचारया हांव जेजूक साक्ष दिता गी आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालया आमी म्हज्या जिविताद्वारे हांवें जेजूक साक्षी जावंक हांव शकलां गे म्हज्या सोम्याक जिवंत जेजूक हांव साक्ष जावन जियेता गी म्हज्या जिवितांत दुसरें म्हज्या जिवितांत कश्ट आनवारां येता आसतना जेजूक हांव साक्ष दिता गी वा म्हजेर कश्ट येता आसतना म्हजेर समस्या येता आसतना देवाक हांव शिरापता सुवार्ता प्रगट करचें काम केवल याजकांचें मणयारांचें मात्र न्ही मगर हर एक आपोविस्तान घेतिल्ल्या क्रिस्तांवांचें देखून हांव खंयसर आसा म्हज्या बेसांत जावंक बरो काजारी बेस हांवें जोडला जावंक बरो याजकपणाचो बेस हांवें जोडला जावंक बरो औंकवारपणाचो बेस हांवें खाणगेला आपणायला ह्या म्हज्या बेसां मारिफात सोम्याक हांव साक्षी जालां गी म्हज्या भुरग्यांक सोम्याची वळख हांवें दिल्या गी केदळ हांव सोम्याक साक्ष दिता केदळ सोम्याक हांव खरेपणी म्हज्या जिविताद्वारे हांव साक्षी जावंक पावता थोड म्हजें जिवीत सार्थक जाता चवथ्यान जेजूची साक्ष दिवंक वावरतल्या पासून हांवें मागलां गी जायती मागणी आमी करता जावंक बरो पूण जावंक बरो म्हज्यान स्टॅन स्वामी जावंक जायना जावंक बरो मादर तेरेसा जावंक कस जातीत सिस्टर राणी मारियान केले बरी जीव दिवंक जायना जावंक बरो पूण हांव आसले कडेन क्रिस्ताक कितल्या मापान हांव साक्ष दिता आनी तस जाल्या पासून हांव मागता म्हज्या बोवारी अक्रिस्तांव भाऊ भयणी आसतात थंयसर हांव दुसऱ्या भवार्थाचे व्यक्ती आसतात तांच्या सांगत हांव जियोन आसतना सोम्या जेजूक खरेपणी साक्षी जाला हांगी जाले हांगी हे सवाल आमच्या मतींत आमी दवरया ह्या सवालांक जापी आमी सोदून काडया म्हज्या जिवितांत कशें मागदलाच्या मरयेक मेळ्ळलो जेजू आपल्या शिसांक मेळ्ळलो तो जिवन जेजू आज म्हाका आनी तुकाय मेळटा म्हाकाय आनी तुकाय खरें साक्षी जावंक आपोवणें दिता थोडे वेळ एक घडीभर मौनपणे आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया जिवंत जेजूचे साक्षी आमी जावंक वावरल्या गे कशें तो क्रिस्तांव तरणाटो हांवें सुरवेर सांगिल्लें बरी ताच्या जिवितांत कठीण पीड आशिल्ल्या आयिल्ल्या वेळारी ताणें सोम्याक सांडूंक ना सोम्याची महिमा दुसऱ्याच रितीन प्रगट जाता म्हणून तो पातयेल्लो आज सुवार्थेची साक्षी जावंक सोम्याचो आधार आमी मागया आमी तिंबी घालया आमची मागणी प्रार्थना त्या सोम्या मुखार आतां आमी दवरया प्रत्येक तरान ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया
खरे साक्षी जावंक सुमया आमकां तुजी कृपा लाभय. हे गीत आमी गावया. आमचे सगळे समर्पण ह्या वेळार आमी करया. सुमया तुजो आधार म्हाका दी म्हणून आमी मागया. పాల్సంకు 112. Santal tuka ergandita talis moche tuka asbetida tal santal tuka ergandita talis moche tuka asbetida 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 Azbedeida, Papa Azbedeida, 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 Papa Azbedeida. Santa Tuka Ergadita, Jivit Moching Tuka Azbedeida. Santa Tuka Ergadita, Jivit Moching Tuka Azbedeida. Azbedeida, 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 Jesus Azbedeida, 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 Jesus Azbedeida. Santa Tuka Ergadita, Servants Moching Tuka Azbedeida. Santa Tuka Ergadita, Servants Moching Tuka Azbedeida. Azbedeida, 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 Azbedeida. Alleluia, 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 Alleluia. पुनर्जीवन जेजूच्या साक्षी जावंक आमची प्रार्थना ह्याच जेजू मुखार आमी आतां उभारया. आमची जबाब जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी तुझो साक्षी जावंक तांकां तूं उर्बा धैर्य आनी कृपा दी म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. तुझी सुवार्ता प्रगट करूंक संवसाराच्या पोंतान पोंत वावुरच्या सर्व याजकांक धार्मिकांक लायकांक तूं सांबाळ आणि अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. आमचे कुटुंबा जिवीत माया मोगाचे मागण्याचे सता नितीन बांधून हाडिल्ले मंदिरां करूंक आणि आमच्या कुटुंबाच्या जिविता मुखांतर तुका खरे साक्षी जावंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. आमच्या लायक मुखेल्यांनी तांचे आदर्श जिणे मुखांतर तुका खरे साक्षी जावंक तांकां फावो कर म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तुझे आदर्श घेवंक आणि तशेंच क्रिस्तांव युवजनांक तुज्या मोलान थंय आकर्शीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक. आमी हर एकल्यानी माया मोगाची आनी तुका साक्ष दिवचे तसली जिणी जियोंक आमकां तुजी कृपा लाभय म्हण मागता. जेजू सुमया आमचे मागणे ऐक.
आमच्या सर्व वैयक्तिक गरजो सोम्याच्या पायांतळी आम्ही दवरया. आमचे जिवीतच जेजूच्या पायांतळी आम्ही दवरया. खरेपणी आम्ही ताका साक्षी जावंक, आमच्या जिविताद्वारे आम्ही ताका साक्ष दिवंक सोम्या तुजो आधार लाभय म्हणून या वेळार आम्ही मागया. आमचे समर्पण येदोळच आम्ही केला आणि प्रत्येक तरान सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही घेता आसतना सोम्याचे साक्षी आम्ही जावंक सोम्या तुजो आधार लाभय म्हणून आम्ही मागया. येत्या व्हडा सक्रमेंता गीत आम्ही गावया. येत्या व्हडा सक्रमेंता सस्तांगनावान करूया. पोरविल्या त्या रूपाबो नव्यो रीती आदर्या. सर्वान बेचा अस्कत्रिस्या बाबा ताचे वर्दिया सशे बापा तशे पोता उल्लासाने दिसा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच जाळ्यान हसीदा. तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचा उघडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे दया आम्ही बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो खंय. जोची येताय आणि राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आयचें कीर्तन एक फावटी आमी म्हणया. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे सत्नेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस पोराचे सत्नेन भरल्या.
Smisubirabia, Misachimbali, the Natarizon, Pravish Git Gavia Pan Sanko, Innura Rotomat 269. Alleluia, Alleluia, Krismonan toci vansala, aninke dispora sona, Bunda ye taun patkancha, Deva sove munis utla, Ugadla tole, Gurya munshamche, Prakasatya sergincha, Jivan Krista tauniyongcha. Alleluia, Alleluia, Krismanan jivan zala, Anike disbora sona, Harjivi argandita, Sarvondarat samsaracha, Sankli Satuto, Kore Sar Modern, Sodaile Bandarintle, Patka Morla Sanklintle. Alleluia, Alleluia, Krismanan jivan zala, Anike disbora sona. देवबरो दिसत्यो मोगाळ भवानो बहिणीनो पस्कांच्या काळार आमी आसा पस्कांच्या फेस्त 2 दिसां आदींच आमी आचरण केलें तुमकां समेस्तांक पस्का फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आयच्या मिसाचे इरादे हे बरी आसात अर्गामी स्थिता लग्नाच्या वार्षिक उत्सवा संदर्भी मर्विन आनी रीना डिसोजा UK तशेंच लिओना डिसोजा रोजाई तशेंच ॲशली फुटाडो बेंदोर तशेंच आज नोवेनाक आयिल्ल्या भक्तिकांक तुमकां जवान दिलां दनपरांचें जवान दिलां नेल्सन कॅस्टलिनो शंकरपुरा तांचो आमी उपकार पावडता आनी प्रत्येक तरान आमची हर एकल्याची गरजो ते सावा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो Jesu. जिवंत जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो मोरी मगदलेनाक पयलें जिवंत जेजू भेटलो आनी मोरी मगदलेनान वचून शिसांक ही बरी खबर परगट केल्ली आज तीच बरी खबर परगटूंक म्हाका आनी तुका जेजू आपोवणें दिता त्याच जिवंत क्रिस्ताक परगट करूंक जेजू आमकां आपयता जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जावंक हांव आनी तूं तयार आसावंगी म्हणलें सवाल आज आमकां समे विचारया समयाची बरी खबर परगट करचे ताजे साक्षी जावचे खरे पाटलावदारी जावंक समया तुजो आदार लाभय म्हणून आमी मागया जायते फावटी म्हज्या जिवितांत सुमयाक साक्ष जायनातल्या खातीर सुमे लागचें बोक्सांनी ह्या वेळार आमी मागया नितळ खालसांत हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सरून समताव मनान चिंतून तनान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बघ्या सदांच जावंक वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen.
सोम्याका कुत्कर सोम्याका कुत्कर क्रिस्ताका कुत्कर क्रिस्ताका कुत्कर सोम्याका कुत्कर सोम्याका कुत्कर महिमा 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 देवा उंसर्गी आणि शांती ताजा ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुझा नमस्कार करतो आम्ही तुझा दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुझा वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करताय आमची ठाकूर बापाच्या उजव्यात बसलाय मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्याचा गाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पास्क परबेंत आमच्या सकाळीक तुवें आमकां गटायेचें वखाद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय तर आमकां तुज्या सर्गींच्या धेन्यांनी अदीक बर आनी सो संतोष संवसारांत तुवें परगट तुवें आमकां फोव केलाय तोच सरकार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना आमीन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मरल्ल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावेन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदले बरी जाली आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करीचे? तोळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्तचे नवी पवित्र स्नान घेवं. तोळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकां म्हणी बसवणीक केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या सोमेस्तां म्हूण ती केल्या, जाका सरस्पोर आमचो देव
आपोणे दिता त्या अरेकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतर मानून घेतिल्ल्यांक पुविस्तान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतर हे. देवाची उडोपकार. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचे उद्धार करेस करे सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासी पोनाची. न्यायनिधीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली बया भक्त आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्ताल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवन सुआसांव. तो आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी दया. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सकळ आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार गाया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. This voice सर्वेस्परान केल्लो santo sulla sterami bocchia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जुवां बरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळू मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर तीर्ण पळयतना धवे नेसले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी खाड मेळ्ळा. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतले म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय?
कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका खांडवेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्या जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गुवोन म्हणाली, रब्बोनी, देवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा चरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा चरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून श्रीसांक कळयलें. देवाचें उतर हे तुका क्रिस्त. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जिवंत क्रिस्ताक साक्षी जावचें तसलें जिवीत जियेवया. जिवंत क्रिस्ताक साक्षी जावचें तसलें जिवीत जियेवया. हाची सुवार्थ आमी आराधना वेळार आयकल्ली आनी त्या सुवार्थेंत आमकां प्रमुख जावन जळकोनचो विशय जावन आसा कशें जेजू पयले फावटी जिवंत जेजू मगदलाच्या मोरयेक भेटता आनी थंयसर मगदलाच्या मोरयेक एक आशा आसली. आमी पळयता जेजूक भेटोवंक एक आशा आसली. जेजूक पळय जाय, ताची निर्जीव कूड पळय जाय म्हणली आशा तिका आसली. आनी त्या उमेदीन ती थंयसर जेजूच्या फोंडांत अशी वेता आनी थंयसर ती पळयता आसतना कितेंय थंयसर नासलें, केवल लुकटां मात्र आसलीं. आनी थंयसर जेजू तिचे लागीं उलयता. जेजू थंयसर उलयता आसतना तिका कळना बगर केवल जेजू मात्र तिका जाय आसलो. जेजूक मात्र ती सोदून आसली. ती चिंता तो एक थोटासो माली म्हणून चिंता. तुवें ताका खांडवेलाय जाल्यार खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितली उर्बा, तितली आशा मोरयेक थंयसर आसली जेजू थंय. आनी उपरांत आमी पळयता कशी मोरी मगदलेन जावंक पावली. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची पयली साक्ष. जेजू तिका म्हणटा मोरये म्हणून आपयता आनी मेस्त्री रब्बोनी म्हणून थंयसर मगदलाच्या मोरयेन आपोवचें आमी पळयता. तूं म्हाका धरून रावा नाका, वच म्हज्या शिसांक सांग, ही बरी खबर तुका मेळ्ळी सांग म्हणून जेजू सांगता. आनी थंयसर आमी पळयता मोरी मगदलेन वेता. शिसांक कितें घडलें तिच्या जिवितांत तो संतोष तिचेच थंय दवरिना ती, बगर शिसांक कळीत करता. शिसांक वचून ती बरी खबर कळीत करता, सांगता वचून. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज तेंच मिसांव करूंक म्हाका आनी तुका आपोवणें आसा. तेंच मिसांव करूंक म्हाका आनी तुका सोमी आपयता. जें कितें तुवें आयकलाय, जें कितें तुवें नियाळ केलाय, वचून संवसाराक सांग. तुजे सक्तीन दवरिनाका तें, बगार सगल्यांक परगट कर म्हणून जेजू आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज सोम्याचे खरे साक्षी आमी जावच्याक, सोम्याक खरेपणी आमी साक्ष दिवच्या खातीर आमी कितें करी जाय. आयच्या पयल्या वचपांत थंयसर पेंतेकोस्ताचें घडीत विवर आयलां आनी थंयसर पेद्रू आमी पळयता पेद्रूचें जिवीत कशें आसलें. निमाणें जेजू कुर्सार मारूंक व्हरून वेता आसतना कालुबुलू जाल्लो तो. ताका
आपणाचो जीव वाचोवचें श्रेश्ठ जावंक पावलें. कित्याक जेजूक थंयसर कुर्सांक व्हरता आसतना तुयी तांचे मदीं एकलो घे म्हणून विचारता आसतना आपणाक कशें बचाव करचें म्हणलें तें चिंता तो. आनी आपूण ताका वळखच ना म्हणून सांगता. आनी असलो पेद्रो थंयसर धैर्यान थंयसर उलयता. जेजू क्रिस्त जिवान जाल्ल्या विशयान उलयता. आनी कितेंच भें ताका ना, कोणाचेंच भें ताका ना. आतांच्या काळार थोडे भोवटी असली परिस्थिती आसा. सोम्याची सुवार्ता प्रगट करचें काम करता आसतना आमच्या देशाची थोडी नियमां, आमच्या राज्याची थोडी नियमां अडखळ हाडतात. आनी खरेपणी आमी सुवार्थेक साक्षी जावंक आमकां थोडे भोवटी असली नियमां बांदपा सान गेल्ले बरी आमकां भोगतात. आमी ओगेस आसल्यार भोव बरें म्हणल्यार चिंताप आमकां येता. आमी काल्याक वचा जाय, आमी काल्याक बरें करी जाय म्हणल्यार मनोभाव आमकां येता. कित्याक आमी बरें केल्ल्या परा, आमी कितेंय चॅरिटी केल्ल्या परा थंयसर दुसऱ्यो अडखळी आमच्या नियमांनी येवचें आमी पळयता. पूण खरें क्रिस्तांव जावन हांवें ओगेच बसचें न्हय. जर स्टॅन स्वामी वगेत बसुल्लो, जर स्टॅन स्वामी थंयसर त्या लोकांच्या हक्कां खातीर झुजनातलो तर थंयसर ताचें नांवच आसतना. जर मादर तेरेजान त्या कोडकारांची, त्या गत आदारणांतल्यांची सेवा केल्ली ना तर मादर तेरेजा आज तितली व्हडली सांतीन जावन आसती ना. जर फाटल्या 125 वर्सां जावन ह्या आश्रयांत जायतो निर्गतीक लोक, जायत्य जाणांची सेवा, 400-500 चड जाणां हांगासर वस्ती करतात. तांचे बऱ्या मनाच्या मनशां जावन हो आसरो चलता. तर त्या दिसा मुन्सिंजर MP क्लासून केल्लो तो निर्धार कारण आज जर बरेपण घडोवन आसा, पवित्र सभेंत आमच्या समाजांत जर बरेपण घडोवन आसा, बऱ्यो संगती जावन आसात, त्यो संगती जावन आसात क्रिस्ताक साक्षी जावचे तसल्यो, क्रिस्ताक जिविताद्वारे साक्ष जावचे तसल्यो. आमच्या लायक आनी चलोवचे जायते समस्या आसा. जावंक बरो स्नेहालया, वायट हावज आमी पळयता. हजारो लोकांक थंयसर वेनलॉक आस्पत्रेंत दनपरांचें मान्ना कान जेवण थंयसर दितात. निर्गतीक रस्त्या देगेर आसल्ल्यांक साक्षी जातात. लायक जावन क्रिस्ताक कशें साक्षी जावचें म्हणलें तांणी दाखयलां. आज म्हाका आनी तुकाय तेंच मिसांव करूंक जेजू आपोवणें दिता. ह्या जेजूक म्हजे भितरच दवरचें नाका, म्हज्या भितरच हांवें दवरून घेवचें नाका. पगार ताका आमी प्रगट करया. ताका खरें साक्षी जावन कशें आपोस्तलांनी सोम्याक प्रगट केलें, मोरी मागदलेनान प्रगट केलें, कशें मिशनरींनी लायक लोकांनी जायत्यांनी प्रगट केला, तेच परी आमच्या जिविताद्वारे सोम्याक आमी प्रगट करया. आमेन. पान संख्या 109. कानी को घेऊ आम्ही आयल्या बापा, ओपून विकाव तुका उत्पीपणासो करतो बापा, स्वीकार तो करते बापा. दुसरे चरण.
sacrifice poutim somya Jesuso ama serva sasting jivit labongso sacrifice poutim somya Jesuso ama serva sasting jivit labongso ke Bapa kami हे बाबा खानी घो मुझ्या भाऊ बहिणीनो मुझ्या आणि तुमचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानत असले सावंदी मन मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे मी आमच्या नक्या पोलीस विचारवा सर्वेस पर तुमानून घेऊ सर्वेस पर आमच्या बाबा तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान कनवळायन मानून घे तू आमकां फोव केलाय तीन देणी आम्ही विबाडिना जाऊनच्याक आणि सर्गींचे सुख आम्ही जोडूंक पावच्याक तून समका राख आणि सांभाळ हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस पर तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस पोराते उबरताव सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया ओय श्री आम्ही करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सरकाळी आम्ही तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो पुनर्दिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखणी वरत्या दाबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो आपण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस बोलतो सरकानी संसार कोरला तुझ्या वैभवा ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे सर्वेस पराचे नावी येतात आकाचे ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे ओ सगळी दुखाचे बाबा खरोच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परीच्या वाजतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कररचे हे रगत पातकाचे बक्षने मेळच्याक तुमचे पसोत समेस मनशां पसोत ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good pergatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका अधीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सिरथेल्या आमा सुमेजता. पवित्रत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ बहिणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता भगवान दांतोन आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज माये तुझी कोशी सरकार साता कशी संसारान जाम. So this world grass Azam Gandhi Ani Ami Amjir Suklelia Bhukshida Tuze Amji Bhatkamuggu Ani Amga Parle Kodo Devnaga Punvaidan Amganiva Sarvespra Sarvaitan Amganiva Daya Karunya Jivitan Savaskai Amgandhi Sarginche Mbagani Amcha Surundara Jesu Christ Jiyene Purvashanatrik Dilang Amka Tuja Udaraka Kudin Sarpat Kandin Sutai Ani Sara Kandanli Vatai Kitya crossword ki potvi Ani Mahima Tuji Sesta Sumya Jesu Christa Tu Enducha Dharam Tu Thang Mulai तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दीस तुका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. जिवंत जेजू क्रिस्ताची शांती एकामेकाक आमी वांटून घेवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे सुसरचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभले आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. पान संकू 184. मोगल शांती सागरा आमच्या दयाल सोडवोंदारा. जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची बी जीवदातारा. कितली मोवाळका कुलतुची असी दयाळाय सर्गींची दैवीक आनंदा दुस्कची मोगल शांती सागरा आमच्या दयाल सोडवोंदारा. जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची बी जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिना पाटय सांगात आमच्या भोयना. सेवे स्पिरितान आमकां मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवोंदारा. जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची बी जीवदातारा. Kursa ornato calzalo निस्वार्थी sacrifice भेटलो पवित्रत्या काम कामिलो संसार नवो केलो. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवोंदारा. जेसू आमच्या पोसणारा लाभयची बी जीवदातारा. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एक आमोलेक देणे तुवें आमकां फोव केलाय. तुजे सबर्गी आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां सरकार तुजें सूख बगूंक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. येसूचे नवी असर्या केल्या. सांतांतोनी वर्त्या भक्ता. देवसारात तुवें नाम गायलें. विदेस्तांत तुवें बरें केलें. दर्यांत सांगेन पळयता. अंगड्यां पांगड्यां मेऱ्यां पावता. कितें सांडल्या दाखोवन दिता. ज्ञाना वडा घुसपोट काडटा. आपाय आकांतोनी व्हरता. उकोल तत्वार तूं पयस करता. अद्वास लोक दिता रस्वा. तुझ्या असर्याच्या सत्ता. महिमा सर्गीन देवा बापा. महिमा ताच्या एकल्याच पुता. महिमा महिमा पवित्र आत्म्या. सदांत सस्ता. दर्यांचा पिकोट परकळटा. आंगल्या पांगल्या मेऱ्यां पावता. सांडल्या दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडा घुसपोट काडटा. मोगाळ भाऊ बहिणो, सांतांतोनी मरिफात आमकां मेळ्ळे स्वरूप खर आमी आठोवया. जायत जाणां तांकां मेळ्ळे उपकार आठयतात. एकल्याची पिडा गूण जाल्ल्या पासून, एकल्या कुटुंबाक समाधान मेळ्ळ्या पासून, एकल्या परीक्षेन पास जाल्ल्या खातीर, एकल्याचें पयन बरतीन जाल्ल्या पासून, एकल्याचे भायर पडली वस्त फाटी मेळ्ळ्या पासून, एकल्या कामा कडेन समाधान मेळ्ळ्या पासून, एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्या पासून, एकल्या भुरगें जने पावस जाल्ल्या पासून आनी सौग जाणां तांकां मेळ्ळे स्वरूपकार आठयतात. तांचे बराबर आमची अर्गां मागणी सुमया मुखार आमी दवरया. जायतीं जाणांक ते सवां घालन आमचे लागीं मागूंक विचारतात. 9 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक, 5 जाणांक वायट सवयेत हांव सुटका मेळोवंक, 6 भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 30 जाणां बरें काम मेळोवंक, 4 जाणांचें काम कायम जावंक, 23 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 11 जाणां परीक्षेन पास जावंक, एकल्याक शेजारा बरो संबंध आसा करूंक, 7 जाणांक रीण फाटी मेळोवंक, 6 कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक, 5 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 3 पयशाची समस्या परिहार जावंक, 6 जाणां पिडा शिडा गूण जावंक, 2 घर बांदूंक आदार मेळोवंक, 3 आमाल पियेवता सुटका जोडूंक, 6 तक्रार इत्यार्थ जावंक, 3 वेव्हार बऱ्या रितीन जावंक, 3 घरान समाधान मेळोवंक, एकल्या भुरग्यांक बरी बूद मेळोवंक, 2 घर जागो मेळोवंक, 2 आंडवारांतले राखोवंक, 7 जाणां परीक्षेन उंचले अंक मेळोवंक, एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक, एकल्या चिंतलें काम बऱ्या रितीन जावंक, 10 जाणां मतीक समाधान मेळोवंक, 5 जाणां विसा मेळोवंक, 6 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोवंक, 2 दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, 2 भायर पडली वस्त पाटी मेळोवंक, 7 जाणां घर जाग्याचे रगले तिरसूंक, 2 सांबाळान भरती मेळोवंक, 6 शिकले मतीन दवरूंक, एकल्याक ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक, 3 समर्थीचे कायदे पाळूंक, 6 घर जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक, 3 कामा कडेन समाधान मेळोवंक,
तेगांक घर काम बरें जावं तेगांचे वाट्याची समस्या परिहार जावं दोगांक रीण फारीक करून तांक मेळों दोगांक प्रमोशन मेळों एकल्या सुदार उलोवंक जावं सौगां भुरग्यां वडिलां खाल जावं जियों एकल्या खासार बरें जावं दोगांची शरांची पिडा गूण जावं आडचणां दुस्मानाच्या हातांत राखून व्हरूंक एकल्याचो बावलो दो गूण जावं तेगांची घरांत सांसकाचे मागणें करूंक दोगांक कामांत बद्रती मेळों तेगांचे फ्लॅट विकून वचूं 5 जाणां पाड दो गूण जावं तेगांक परगवांत काम मेळों दोगांक भाड्याचें घर मेळों तेगांक देव बिरांतीन वाडों एकल्याक ल्हान भुरग्याची पिडा गूण जावं 6 जाणां BP शुगर उणें जावं तेगांक बेबिरांत उणें जावं दोगांक इन्फेक्शन गूण जावं तेगांक लोन मेळों एकल्याक पासपोर्ट मेळों सौगांक उडा सकत सारकी जावं तेगांची गांठी दुखी गूण जावं दोगांक एसिडिटी गूण जावं एकल्याचें गॅस्ट्रीक उणें जावं दोगांचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावं दोगांक भायर पडल्या भांगार मेळों एकल्या राग उणो जावं एकल्या हात पांयाक बॉल मेळों एकल्या किडनी प्रॉब्लेम गूण जावं एकल्याचे डॉक्युमेंट्स मेळों आनी 30 जाणां प्रत्येक ते सावन बसोत मागोन आसात मोगाळ भोव बेयनो ही सर्व ते सावां आमची ते सावां आश्रय ते सावां संगता घाल आमच्या संताक आमी उलो मारया संगत आमी मागया हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख आंडवारां देमसर आनी सर तरांची वाशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर तुजे मरिफा पडिस्तां भलायकी मेळटा उत्सामळ दर्ये थंड जातात करून पडटात छोटे उडोवन सरतात कुरडे पळयतात केपें आयकतात मोने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपयग्राचो पयस जातात आनी आमच्या गरजां तूं पावताय सर पदी दवरून जुकुमोक आमी मागता इतल्या वडाशन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी बुद्धी सर दाखय आमेन पेज 58 सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद बरे सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षकाल जल्म 5 वर्सां प्रायर तुजे अंकवार पोण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या भद्रा कुरिस्रोमोन देवसरा तुवें धांवडयलोय जोन दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगिवन मायेचे गठाय भोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचे जैत वरूं नमान बरे कृपेन बोलिले समी तुजे संगता आश्रयामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया चमई आनंद बरी संता संसाराच्यो ताळण्यो आनी पास चुकोवचे खातीर व्हडपण ग्रेस्त कांय दुस्काय तिरस्कार करून सांता गोस्तिनेच्या वर्दीन तो रेगलोय सांता पातकाच्या वशाच्या संसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोन दी नमान बरी कृपेन बरले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो आनंद बरी संता जेजू क्रिस्त खातीर जीव दिवचे त्रेगान सांप्रास्काचे वर्दीन तो रेगलोय ये संता प्राचित असो आनी दंडोन असो मोग आमकां जोन दी नमान बरी कृपेन बोलिले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया देवाची माई आमो व्यंगाती नदीक आतानी आमच्या मनसुगळ्या आनंद बरी संता तुजी शांती खान शांती फोन देवानंद स्पर्गटी सर वडलेंतो वयन संसारा मुखार लिपोंक तो पेसाडलोय लेंतो वयसो वटशेकून आदारूंक आमकां कृपा जोन दी नमान बरी कृपेन बोलिले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया देवाची माई आमो व्यंगाती नदीक आतानी आमच्या मनसुगळ्या आमेन आनंद बरी संता आपले उथर प्रगटच्या कामाक देवान तुका विसरून काण पासरांचे देणे आनी अजापाची पदवी तुका दिली देवाचे उथर वरवीं आयकूंक तसो फळ काडूंक आमकां कृपा जोन दी नमान बरी कृपेन बोलिले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया देवाची माई आमो व्यंगाती नदीक आतानी आमच्या मनसुगळ्या आमेन आनंद बरी संता देवाचो वर्तो मोग केल्ले वरवीं जेजू बाळका तुज्या हातान घेवंक तूं पावचलोय वडा मोगान नेत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोन दी नमान बरी कृपेन बोलिले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया देवाची माई आमो व्यंगाती नदीक आतानी आमच्या मनसुगळ्या आनंद बरी संता पवित्र eucharistia एका मनसतीक नमस्कार करूंक लाव कुमगारान समज क्रिस्तीस आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जेव्या बावार्थान पवित्र eucharistiantल्या जेजूक नमस्कार करूं आमकां कृपा जोन दी नमान बरी कृपेन बोलिले समी तुजी संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जिजो भगवंती मरिया देवाची
समय आम्हा गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बरी संता मनशाने देवाचे उतर ऐको इन्कार केल्या वेळार दर्यांच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्माव सांगलोय. मनान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळज जावंक आमकां कृपा दी. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बरी संता निराप्रदेच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवेचो मान तुवें राखलोय. कश्ट अकमन स्नेखायन सोसूंक आनी आत्म्याचे तळपण कथावेन सांबाळूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बरी संता पादवा शहरान जन्मो सगून आसतना अचार लिस्पनान पावून तुझ्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय. अकमान केल्ल्या बगसूंक आनी दुस्मनाचो मोग करूंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बरी संता तुझ्या मागण्याने सर्गा वयले जानवाये वरवीं सभा हेरेजांनी पातक्यां बरे वाटेक तुवें परतिले. सगळ्या काळजां देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोन दी. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. आनंद बरी संता तुझे तारोका बरी सगळी जिनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलय. निमाणो श्वास सोडटना तुवें पळयल्ले बरीच आमी जेजू पळोवंक आनी संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आनंद बरी संता देवान तुका दिला वर्तने आश्चर्यांचे आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं दास पावताय. येता रात्रिका हांव मागतां ते म्हज्या आत्म्या बरें जाल्यार जेजू करचे मरिये मरिफात म्हाका जोन दी. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदा एक आमचे बापा एक नमान मरिये पाप साहेबाचे हृदय बसून मी मागया. या महिन्यान पाप साहेब शांती आनी अहिंसेचे रास स्थापन करूंक मागोंक आपयता. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्राम तुझे रास जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडटलो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां सुद्दां तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां दाळेन पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा. नमान बरी कृपेन बरयले समी तुजी संगता श्रमद तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीची जेजो. भाग्यवंती मरिया देवाचे माय आम्हा मोप्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक रेलिकसो आशीर्वाद घेवंक आयतीन जावया. सांत आंतोनिया बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसूंचे खातीर प्रार्थुव्या सर्व पदवेदारांनी सदांची येवचे देवा. भगवंत आंतोनी तुवें तुजे परजेक वर्त प्रसंग तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जाम दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या दारान सरांवरांतले आमी सुटाशे आनी सर्व आमच्या पारकोन मोगेशें दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 274 274. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनेच्या कुमारा काळोख पत्कासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता
सोडवोने जागुवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे नंदन कर जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे समर्पिता जय 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 ख्रिस्ता जीवन मुझे नंदन कर जय 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 ख्रिस्ता उभी रम्या जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने जागुवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवोने जागुवरा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 ख्रिस्ता उभी रम्या मोगार पतासो वे अंक्वार मोर्याशी आते आका Ogień Chrystusie krwi, wiarę आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.